Tawas kaliwo biaram ham yak torong nema coronavirus purthimi manawo kaplo ye tongo buktui ni ching rai sami ye sunga singke chung zoto si ye tongo dui China raicho Wuhan jagan chi baikumi ye chaiwo chaya modui onha singke tawbak torma chamon chi akhe chubu chamon chi bo biaram baikumi ye chaiwo jaga wo saipring ongye thangha South Korea ro Japan Taiwan ake Nepal Singapore Vietnam Australia ake India wo po positive mayomi hiye khupor saye tungu bo coronavirus ni bau ye thuimo po bangha wana mobile krilai mobile onglai paye matung lai wo mapsa po wana la ye makale jaha bo biram ni bau ye bro ro tikna ong mobile tang chamo suriye gunma onglai pai ha tini kruriye bro krung doctor ro po scientist ro po bo biram ni nthi maile yako zathin jaga opho bo biram ni kaut mano tuye sale paye matung lai ko bible obodi ke sayomo tongo akhe bo kaw le jisu bung nuiser saye khuirang mo kaw si bur thibi thauni rai sapule hamyama jatir jar so phainai hiye sawo akhe jaga wo asari bai panglai ong phainai hiye Matthew chapter 24 verse 7 obo chungnuo akhe English Bible le bodi ke sayo pio and there will be famines, pestilence and earthquake in various places ye chung Bible on wo Jini Gauru Bible le pestilence himo the Greek wo arbo English Bible le tungo bo pestilence ni orthosinke biaram jatir jar so painai himo mase ongha rogo jisu samodino purthimbi msinyo jatir jar biaram so phaiha HIV Ebola tawo chung siye tomo coronavirus ro bon chiyo po chung nchiye la mai ha purthimbi paine samphaye tongha ye chung nchi bayo bible ok chusian ta chadi himoma tongphio tawbok torma ro no ma chaya ongnai bo mangya daurau takurau tre po ta chadi yamoma tongo draw Leviticus chapter 11 verse 13 chio 19 sori porya sing draw nai Susu le siyo buktuino cha ke hamnai buktuino cha ya tongke hamnai tuma hinke bungle joto su mui marono taune hase Jesu hawo bohuk bai ongpho yabri bai ongpho akhe biak bangma bai ongpho mane marono draw jepo ma chaya ongna hinge Leviticus chapter 11 verse 42 chunglu pio Jugurau po bohuk bai no mawo akhitre muima je yabri ongye tongpho bo bohuk bai mane manole tachadi hiye choyamo chungwu ma chaya ma kautma tri sayomo tongphio wo ni bahain po ma chanaya hinge Bible sayomo tongphio Leviticus chapter 11 verse 7 no chungwu bejo sinyo tauke mpuksom Ken through ropo Mazaya ongnai borole abu se ye sayo Leviticus chapter 11 verse 29 or 30 jorawo chumpore hasike nu biaram le chaya tongpono nungya tongpono mainai arpho chusoyan samu kaw no knaye chaya tongmo se chini ke hammano ye ma chongo chusoyan no khaphine raw ongmodei chungpho bini kaw laye tongyonai nango draw zotono isor asibati ni ongtho